Pozdrav svima na našem YouTube kanalu, sa Filipa, vi gledate moj novi video! Ok, možda malo preenergično za opad prvi video. Prvi video, čovječ, ovo ti je već 80. video na kanalu, what the fuck? Dobro, nema veze. Svejedno preenergično za 80. video na kanalu, ja. Uglavnom, ovo je moj intro. U današnjem videu Ćemo pričati o šanse. Pričat ćemo o tome da li treba da se prijavim na novi Jumbus Videostar 3. sezone. Svakako, ostavite veliki like, šerajte ovaj video i komentirajte ga. E sad, zašto ne znam da li da se prijavim na Jumbus Videostar? Baš iz tog razloga jer prošle godine nisam baš dobro prošao. A zašto nisam dobro prošao? Pa... upao sam u top 13 i to jedva. Kad sam upao u top 13 i to jedva, onda sam pljuvao ko zadnjeg pesa sa ulice. Aha. Zašto su mene popljuvali? Okej, zašto su popljuvali mene? Pa... nemam pojma da im se nisam svidio. Da im se nije svidjelo to na koji način sam isfurao taj video. S obzirom da je bio poseban. Reci da nije bio poseban, niko nije smislio takav skeč, niko nije razgovarao s nekim, a da je to on. Niko nije odglumio u dva lika. Ko je to napravio? Niko. Pa kaj pričaš? Ili su igrali igrice, ili su radili saltove, ili su slagali nekakve montaže. Ok, čast Tenfici. Tenfici je jedini napravio neke inovativne, koliko se ja sjećam od prošle godine. Mislim da sam je upao prek veze. Zbog čega? Zašto sam je upao prek veze prošle godine? Po čemu? Objavio sam na story, tu story. Da li se isplati prijaviti na Videostar? Da li da se prijavim na Videostar? To je pitanje. Ali, opet, to pitanje i ima još jednu drugu logiku. Ok, frajer je upravo prošao na biciklu sad 150 na sat, onako koji kurac se događa, kaj Rimac tu živi. Ok, nek pijem kavu u jutru. Još jedan veliki problem ima u tome da li se prijavim ili ne. Ja sam trenutačno u Njemačkoj. Ovdje radim. Pa, ako bude snimanje prije 12. mjeseca, to baš neće biti dobro. Ako me uopće pozovu na snimanje. Zovu pa me zajebu, ko prošle godine. Mislim zajebu. Cheers. Ali ću opet znati da sam pogriješio. Ali daj mi molim vas recite, di sam pogriješio? Videu. Nadam se da se ovaj video svidio, ako je nabaci veliki like, share ovaj video i komentiraj ga. Svakako nabaci veliki komentar dole da li misliš da se treba prijaviti na Jumbus Videostar ove godine ili ne. Možda sljedeći video bude prijava Videostar, a možda više nikad ne budete vidjeti na ovom kanalu prijavu za Videostar. Vidimo se, bok!